I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu The Long Vai. To je jedna igrica slična The Long Drive, ali nije. I ostavite like i subscribe ako vam se svidi video i uključite to zvonce da vam dolazi svaki dan obavijest kad izbacim novi video i sad mi možemo krenuti na igru. Prvo što imamo je auto koji je rastavljen. Ja ga moram sastaviti. Ja sam već igrao ovu igru već jedanput samo. Tako da znam kako se ovo igra. Tu stavimo motor. Onda uzmemo haubu. Tak. Uzmemo i vrata. Stavimo. Kotače trebamo staviti. I evo. 2 kotača. Još 2. I ovdje gore vidite da imam health i piše mi koliko sam prešao kilometra. Pa zašto mi to broji dok se ja ne vozim s autom? A valjda radim na greške. Eto ga, sad otvorimo garažu. Upa, odnese me, kako se zove. Skupina, kako se zove, grana i tih stvari. I evo ga, van je lijep dan. Imamo odmah kuću pored sebe. Da istražim. I meni se čini da ništa ne u njoj. Da, samo prašina. Ovo tu me poguralo. Kak se to zove? Skupina grančica, nečeg tak. Ne znam ja kak se to zove. Zaboravio. Koliko imamo mi goriva? Da vidim prvo. Dobro. Nema veze koliko imam goriva. A on joj ja vrata umjesto da otvorim. Auto ode sam. Jeste vidjeli ovo ljudi? Trebam ga prvo upaliti. Opa, ali ga pao iz prve. Ajde gas. I tu moramo nalaziti još auta i još svega. Nadogradit mogu auto, nasipni goriva i tako dalje i dalje. Koči! Ugasimo auto da nam ne troši gorivo. Šta kaže? Ne znam, ovo tu je ruski. Šta je ovo? Hrana, može. Tu možemo nadograditi svoj auto. Pa naravno, ja ću skinut vrata, ne treba mi. Hoću samo staviti u svoj auto da imam kad sam gladan. To. Gumu ćemo uzeti, ako mi odvali nešto gumu. Ima tu i zečeva. Ili ne znam. A valjda se može i potrošiti guma. Ovdje imamo vodu, ja mislim. Da, voda. I mi ćemo nju staviti ovdje na pod. Šta dalje imamo? Gorivo, ili je? Je, gorivo 2,5 litra. To će mi dobro doći, kad mi nestane goriva. Zašto ja to ne stavim u gepek? Napokon sam otvorio bez da sam razvalio vrata. Sad lijepo je zatvori i da vidim dalje još. Ovdje su ove tu neke kutije. Guma za šta je ovo guma? Ne znam, mi ćemo nju tu ostaviti. Ne treba mi. Dobro, ne trebaš baš ići sa mnom. I tu nema više ništa.
idem vidjeti sad ovaj toranj. Zato što sam vidio kod nekih youtubera da na tornju se nalazi pištolj. Očito da ovaj toranj skuplja prašinu. Ili nije, kako se zove, onaj koji je pravi igricu, napio da se može popesti na tornju. Ali dobro, vidim ja već tam nešto. Ima tam kuća i još tam nešto. Ajde, prema tam. Šta je auto? Jo, ovdje ne mogu ništa. To. Ja ušao, ja izašao. Upalimo auto i idemo. I ljudi, ako vam se sviđa ovaj serijal, napišite mi to u komentarima. Ja ću snimit još. Dobro, nije reklama, pisalo je reklama će ići, a ja sam zapravo ugasio internet. Eto, sad izađem lijepo iz auta. Sve mi je valjda ostalo, vjerovat ću igrici. Sada im... Šta? Moram čučnut. Nemoj iskočit kroz prozor. Dobro, guma za auto. Znaš što, ja ću to izbaciti kroz prozor, pa ću ja to uzeti sebi kasnije. Da imam što ima dalje. Ništa. Ali onda ćemo lijepo to sići. Jel ja to umiram od gladi ili se to meni čini? Umiram od gladi, da. Otvori to, nađi jelo. Zatvori, ipak je kod tebe. Uzmi i pojedi. Eto i ovo. To, sad neću umrijeti. Gumu ću uzet. Mak mi ode. Ovdje može i otići guma, vrata, sve. A možete i čak i nadograditi, evo, da vidite. Op, skinuo gumu. I propala mi kroz mapu. I još mi je prazan mobitel. I evo, dođete, stavite novu i to je to. I uređen je auto. Uđemo unutra. I opet mi odleti auto. Ajde go. Tamo. Ja, je slabo ovaj auto. Koči, ugasi auto, lijepo izađi i da vidim šta ima. Motor! Ali neki slabi, ne znam da li bi bilo dobro za moj auto. Valjda bi manje trošio. I ovdje imamo još jednu kuću u kojoj se nalazi kotač i nešto zaista. Dobro, ne trebam kotači toliki. Eto ga. I sad ja ovdje nazad u svoj auto. Da vidim da li mi može. A to je isti motor. Znaš šta, ti više neće meni trošiti gorivo. Vrijeme da te zamijenim. Eto ga. I zatvorim haubu i uđem u svoj auto. Super. Upalim auto. Rikverc.
Pošto on ne može po brdu, ja njega moram uvući i onda gas. Sad imamo vjeton tam. Benzinska. Opa! Dobro. Okej. Ovo nije benzinska. Dobro. Ne mogu se popest na toran, to već znam. A da bi našao pištolj na njemu. Onda se da ovdje ima negdje pištolj. Opa! Imamo benzina valjda ili vode. Okej. I evo je ovdje voda, da ju popijem. Eto ga. I što je ovo? Vatromet neki. Kineska, ruska čokolajca, može. I koliko ovdje ima goriva? 2,8. Opa! Ja ću to usiti u svoj auto. A ne, ovo su neke knedle. Okej. To ćemo staviti tu. Super. Taman. Zatvori vrata. I idemo gore po benzin. To. A da ima ovdje dole, da li ima? Op! Nečeg. Ima motor. A to je isto ono što ja imam. Šta će meni toliki silni motori isti? Reklama, a neće biti reklame. To je 0.18 verzija. Usućemo 2,5 litra u moj auto. Nek se ima. Mislio sam da ja to trebam. Nek sam sipa. Je sve ispo. Jesi. Super, sad ćemo to u auto. Ako možemo ukrasti iz benzinske gorivo. Ne ukrasti čitav gepek. Zatvor sad to. Sad idem vidjeti što imam u ovom tornju. Ništa. Šta je ovo? To, developer napravio. Dobro, već smo 20 km prošli. To je puno. Okej. Uđi unutra, pali golfa. Kako igrica vara. Ja usao gore, a ono neće prihvatiti. Onaj brod imamo. Koč. Da se uštedi goriva. Da imamo što ovdje imamo. Molio bih te da ustaneš. To. A što se ja ne mogu tu skočiti? Aha, dobro. Dobro. Ne da, dobro. A sve nam valjda nema ništa gore. Okej, ajmo onda mi sjest. Kako mi je to prihvatilo? Želio bi da se zatvore ova tu vrata. Zato što vidim već zašto. Šta će ti u mom autu? Zašto ovo tu prati? Ja te mogu ukrasti. Jo, vidite da me prati. Znači ja pobjeći na njega.
Ugasio mi se auto. Ajde gas. Evo sad treba pičit 100. Op, nema ničeg. Neću skretat baš puno sa ceste, zato što ne bi želio da izgubim cestu. Ko HCL, youtuber onaj, ne znam kako se zove, Igor, da. I ovo je hrana, voda, ne znam šta je. Ali znam da mi daje jako puno helta. I ovdje imamo paštetu konzervi. Ukrast ćemo mi paštetu, to njima ne treba. Otvorimo lijepo vrata. Tu su i ove knedle. Biš tam. Vidi ga. Dobro. I knedle. Kineske. Ruske. I evo ga, vidim tam na krvu ima neki motor. Imamo vidjeti koji je to motor. Upalit ćemo mi auto. Evo, sad ćemo mi štediti gorivo. Koči. Imam ja vidjeti da li sad mogu usut gorivo. Valjda ga trebam imati upaljenog. Da bi mogao usut gorivo. Je li ovo puno? Nije. Onda je ono tam puno. Sad ćemo mi usut. Jedi. Vidim koliko se troši. 0,5. Aha. To je to. I sada vidimo da se išta promijenilo. Što sam usio gorivo. I to promijenilo se. Ugašit ćemo mi da mi ne troši. I kako ovdje ući? Aha, dobro. Sad tu moram čučnut. 30 km smo prošli. Aha, tu je motor. Skoči. Imamo i gorivo čak s motorom. Hoću ja tu, eto. Je li ovo tu neki bolji motor? Ne znam, bacit ću ga. Ne s njim skočit. I ništa nije bolji motor, samo su me skemali. Onda ćemo mi ukrast gorivo. To jest uzet. Na nikog, pa ne mogu ukrast. Opa, 4 litre. Ne, da, 4,1 litra. To će mi dobro doći. Kad ostanem bez goriva. To će onda biti pun rezervar. Eto ga. Zatvori to. A ne da mi se od onog broda. Valjda je čak i zatvoren. I šta će tu brod uopće? Još malo pa ću trebati gas snimanje, zašto ne prazan.
Ugašimo ga mi lijepo. I da im što ovdje ima, nadam se neke hrane i ima goriva. Koliko goriva? Daj. Aha. Mogu ja sad nekak vidjeti koliko imam? 2,8. Taman ćemo mi to usto u naš auto lijepi. Jedi. I ništa više korisnog nema ovdje. Tako da ćemo mi ovo tu ostaviti desertu. I to je to.